ñahendurire moñe'ẽrã jajapótahína mokõi tembiapórã. Tembiaporã he'ise ejercicios en guaraní. Ha ñandéhina ñame'ẽta moñe'ẽrã ñeikũmby. Eso significa entender lo que pasó en el texto. En este caso, el texto es una poesía. Ñepoty, hina. Bueno, peteĩha tembiaporã he'i amongorã oĩporãva. Significa encierro en círculo, lo que está bien. Amongorã significa encerrar en círculo. ¿Cómo ya encerrar círculo? Así. Ya le voy a mostrar enseguida cómo tienen que hacer, en dónde tienen que hacer. Ahora, por ejemplo, dice APGI, ñandere saĩ hag̃ua, mba'épa jajapóva'erã ñandere saĩ hag̃ua, ñande ñehendúmakuri ambue ñe'ẽpoty. Ha ñande ñamongorãva'erã mba'épa jajapóva'erã ñandere saĩ hag̃ua. He'íhina ápe oĩ mbohapy, peteĩ mokõi mbohapy. He'íhina ñandekaigueva'erã ñandere saĩ hag̃ua, ñandekaigueva'erã. Jaguapyva'erã o ñañemomýiva'erã. Mba'épa hína ñande jajapóva'erã ñandere saĩ hag̃ua. Ñandekaigueva'erãrõ upéicharõ ñamongora tapéa. Jaguapyva'erãrõ upéicha ñamongora tapéa. Ha ñañemomýiva'erãrõ upéicharõ ñamongora tapéa. Peẽpa aikuaáta mba'épa jajapóva'erã ñandere saĩ hag̃ua. Ñandekaigueva'erã, jaguapyva'erã o ñañemomýiva'erã. Laha'etéahína ñamongoráta. Vamos a encerrar en círculo. Mokõiha tembiaporã, el siguiente ejercicio, el ejercicio número 2, he'i amohãnga ojehuva'ekue ñe'ẽpotýpe. Mba'épa ojehuva'ekue ñe'ẽpotýpe, ñande ñehendúmakuri. Ha upéicharõ ñande ñamohãngáta ápe mba'épa oikóraka'e ñande ñe'ẽpotýpe. ¿Qué significa eso? Van a dibujar lo que ustedes se imaginaron que pasó en la poesía. Upeahína ko'arapegua ñande rembiapóhina guaranímegua.